تەوی هەموو ئاستەنگی و زەحمەتیên جودایên سیاسی، ئابۆری و civakî li Rojavayê Kurdistanê û nebûna dewleteke Kurdî û qedexeya li ser zimanê Kurdî û çapkirina pirtûkên Kurdî lê nivîskar û romanivîsên Kurd bi ked û hewildanên xwe yên takekesî nehiştin çemê peyv û romana Kurdî bimiçiqa û her yekî li gorî şiyana xwe parek lêzê dekir. ڕەوشە گوتێدا ڕۆمانە کوردی پەیدا بووی ڕۆژاوای کوردستانی ڕەوشێک نەگەلێکی گونجاو بوو نەوەکە یەک تو ملەتی دی بوو ئەزێ دیار بکەم گۆ زمانی کوردی نەزمانکی فەرمی بوو قەدەخە بوو گەلێک تێکست نەبوون هەروەها هەستێک هەبوو گۆ زمانی کوردیش بۆ هەلبەستایە تەنێ تێرە هەلبەستات کە تێکستێ درێژ و چیرۆک و ڕۆمانە نکاری بارێوێ ڕابێ وی ڕەنگی توکارێ بێژێ دبن سیبەرەکە بڕیارێن نەتەوی و سیاسی دەهات ژ بۆ هەینا کورد چی ببێ بڕیارە دامەزراندنێ بوو لەوما ئەv ژانرەیە کۆ دەرەنگە هاشت ڕۆژهەڵاتە ناوین جهێ خۆت ناو ڕۆمانڤیسێن ڕۆژئاوای کوردستانê de jî girt û êdî kes nikare behsa nebûna romana Kurdî li wî parçeyê Kurdistanê bike. بێگومان ڕۆمان لە ڕۆژاوای کوردستانی هەیە لێ مخابن یعنی وەک ئەم هەموو دەزانن زمانی کوردی لە ڕۆژاوای کوردستانی دەبن سیبەرە پارتیا بەعستە و ڕژیمە بەعستە زمانێکی قەدەخە بوو زمانی کوردی یعنی وەک تشتێکی ئەم بێژن نۆرمال پێش نەکەت نویسکارین کورد بدزی دەنویساندن بدزی چاپ دکردن بدزی پرتوکی خوا بەلا دکردن ڕۆمانە یên پەریشان ئا دکتۆر ئازاد یەکەم ڕۆمانە کۆ bi zimanê Kurdî li Rojavayê Kurdistanê hatiye nivîsandin. ئەv تەجروبە هەنگی دوورە ئەز تەمەنی 19 ساڵی دە دۆ ساڵە هەفتی و نە هەشتیە من نویساند هەشتی و دوێ برادەرنیمە باکووری کوردستانی هاتبوون و هەنەک سەر دەگدیلۆ سەر دەست لێدان چەند کۆپی کردن مە بەلافکردن گەرەک بوو یەن پەریشان ئەوروپا بێ بەلافکردن من نەخواست مگۆ بلا ڕۆژئاوا بێ ئەمان حتا دەرفەت چێ بوو دۆ ساڵە نۆتی مە چاپکردین پەریشان لە هەنگێ ڕۆمانە دوویەم ئا دکتۆر ئازاد کوردێکی ڕۆژئاوای کوردستانê یê بێناسنامەیە. ڕۆمانە دوێ ئەس بینم گاوەک پێشتر بوو تەجروبامەدا ئەس هێژی تێستێ بکەم ڕۆمانە کوردیدا بەلکی یا سێ و چارێژی جەمە تێست بێ من لەسەر خۆرتێکی بێنفوسی کورد نویسانەیە گوت خواست ببێت تختۆری بەیتەری نە نفوس هەبوو نە کاردانێدا نەدهشتن بخوێنێ ئەوجی دناڤەرە ساڵێن ئەمێ بێژن هەفتی و شەش هەفتی و حەفت بوو پشتیوێ ڕەوشێک تاری هەبوو جەم کووردا شکستنێک مەزن هەبوو ئەو خۆرتێ هەژی البەرخوا دەدا گۆڕیا خۆڤەکێ وەک مرۆڤ ڕۆمانڤیس جاندۆست نویساندنا ڕۆمانێ bi zimanê Kurdî weke mucîzeyekê wesif dike. Ez her carê dibêjim wekû mucîzeyekê li Rojavayê Kurdistanê li dar ket. Ew qas qedexekirina ziman nikarbû rê li ber bigirta. Li welatekî, li cihekî, li coğrafyayekê zimanekî qedexekirî roman pê werin nivîsandin eva tiştekî nehin dike. Bidîtina min tiştekî pir yanî ez çav bêjim. Mesela li Cezayirê 120 salan tenê Fransîman heta niha Cezayirî bi Erebî nikarin xweşik binivîsin, nikarin biaxivin. Tevî gazinên şkêmbûna xwêneran Jandost dibêje ku romana Kurdî tê xwendin. Bazar heye, xwendevan jî hene û pirtûk jî çap dibin. Bi delîlê ku li Bakurê Kurdistanê bi dehan weşanxane hene romanan çap dikin çapê yekem û duyem û sêyem jî hene. Yani ez li ser xwe bibêjim sê gav û sêdarek mijara wê şoreşa Şêx Seîdê Kalbû çapa sêyem amade dibe. Çapa sêyemîn. Mijabat çapa duyemîn sêyemîn wê amade bibe. Mîrname du çap ez bawerim qediyan. Xwendevan hene û ne ji bo min tenê ji bo nivîskarên din jî wisanê. Candost dibêje helbestê êdî têra wî nedikir lewma berê xwe da nivîsandina romanê. Ez dilê min û roman nivîsandinê hebû rastî jî yani hebû tê bîra min di salên heştê û çara pênca de min dixwast ez romanek binivîsim weça destpêka jiyana me bû a edebî nizanim min zêde giranî nedaye min nikaribû yekemîn pirtûka min a helbestî lê roman bû kela dimdimê
چیرۆکەکە سەرپێهاتی و بەرخوادانەکە لا دمدمێ بوو لێ بە زمانی هەلبەستێ من نویسی نەگو ئەس ڕۆمانێ نەدوور بووم ئەرێ من بە هەلبەستێ دەست پێ کرد لێ ڕۆمان هەی دڕحی من دەهەبوو من بێتر خواد ڕۆمانێ دەدیت دەما ڕۆمانە یەکەمین من نویسان مژاباد بوو بە مژابادرا من دیت ینی تێکیلیا خەلکێ و عەلاقاوانژی گەرم بوو لەگەر ڕۆمانێ زمانی منی هەلبەستی هەر ما زما ئەو زمانی کۆمی بکار ئانی من بریاردا گو ئەز vê xetê bajom yani xeta Romanê. Li Rojavayê Kurdistanê koçberiyek ku di jiyana me de di tarîxa me de nebûbû niha li dar ketiye bi sed hezaran Kurdê me bajarê xwe gundê xwe erda xwe dişemirînin terk dikin û diçin paş sînoran diçin bin konan xwe li deryayan diqelibînin ev hemû em nikarin çavê xwe jê bigirin bêguman wê bibin mijarên romanan bibin mijarên çîrokan nivîsandinan filman من بخوا وەک ڕۆمان نویس ینی من ئالیەک بر جارێکێ خوێنە سەر منارەیە من بە عەرەبی ڕۆمانێک نویسی هەژمارێک ji nivîskarên Kurd berê xwedana nivîsandina romanê bavê nazê ku yek ji kesên yekem ku roman bi Kurdî nivîsandiye ciyayê bixwînê avdayî Stockholmê te çi dîtiye bêje û çend romanên din jî nivîsandina Helîm Yûsif çend romanên Mîna Not û neh morîkên belavbûyî ترسا بێدران گاوا گۆماسی تی دبن و سۆبارتۆ بەلافکردنا فەواز حسێن ژی پاریس ئاباد پچەک ژیان قەتەک ئاسیمان و چەند ڕۆمانên din jî weşandina Şahînê Bekirê Swêreklî jî wendabûn û veger nivîsandina Pîrrostem ku weke çîroknivîs tê naskirin romana zarotiya neynikekê û tiştin din bi şêweyekî elektronîk belavkiriye Can Bapîr jî got bêhtir bi zimanê Erebî dinivîse lê çend roman bi zimanê Kurdî jî afirandina. Asoyê nivîsandina romanê bi zimanê Kurdî li Rojavayê Kurdistanê êdî berfer hebûye. Ev yek jî dibe ku rêl pêş nifşekî nû ji roman nivîsan veke. Hüseyn Umer, Rûda.